بله هفته نجا پیشات هریداویه یا پیواژوی آخافتنین سروک پارلمان ترکیه نومان کرتورموش بود که برین ها ما به هفته دید ده بیدی هم دکارن در بازی کمیسیون پارلمان بگن و کمیسیون جی یا پارلمان به آواکرنج بگو او پیواژوی بمشینه اما لسر و پیواژوی دی سابه سکنه برز آلتان سیاست مدار و شروع سیاسی هر رو پارلمانتری برای هدف لگل مدبه که آلتان دما باش ده پیواژوی بره ده هونجی اکتیو بشتار بون برای جواب بخیر گلکس پاسکم اما پرسیارا که لپیواژوی بره دا جنابی ویشتی دا بشتار بون اکتیو بون شرط و مرجن پیواژوی نها لگل یا بره هونچاوا دبینن شانس سرکتنا و پیواژوی چقاسه گور دیتن آمن انشالله وی چاقه امی سرکفن انشالله بس گلک پیواژوی کی گرینگ و وی قاسی جی بزحمته چونکی قسم انسان yani piraniye geleme Türk و Kürt dixwazin wê pêvajo wê bi ser keve. Bes gelek insan û grûp partî hizb jî henin, dewlet jî henin, ew jî nexwazin. Ew pêvajo du qism e. Yek berdana çek û silah. Çünkü Abdullah Öcalan jî Tayyip Erdoğan jî, devlet Bahçeli jî gelek caran gotine ew ne bazare yani me tişkî bazar nekirî me tişkî dûr û dirêj söz nedayî gava yekemîn berdana çekê bes pişt ra mücadeleyê demokratîk rêyê demokrasî em ê وکن وی چاغی جی دخوازا کی هیه دخوازا وان چیه بسربستی بلا ببیجن وی چاغی ام گاو بگاو درجه بدرجه ام او ری دموکراسی امی وکن ولو گوتنه اجبر وی هاوی انا گاوا کی یکمین Yani berdana çek, teslimi silah u derkevine gerillayı PKK jîçiyayı Kandil gava yekemini. Bes ana kısım dibêjin gelek emi müzakere bikin, gelek em beri berdana çek yan jî teslimi çek. Yani berdana çek ilan kirini bes teslim u derketin jîçiyayı Kandil'i hin cih negriye dibêjin gerek devlet jî çend gav bavê jî. Başa. Ana dîsa yani hükümet, devlet, Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli dibêjin bazarê me nevlo bû. Yani bila gava yekemîn xelas bû şunda em gav bavê jî. Başa. Gek altan پیواژویا بری دا هون دزانن تگهین وکه هموالتی بونا وکف زمان دایی که خسریا ریوبریا حریمی دهات نقاش کردن لیو مجار دو گوتا را ایروین دا همه به توایی تونه یعنی از خواستم بشیم دولت آماده ما فهم بگهین یک کردان ناس بکه وکه هون دبیجن پشتی مثلا چکدانین و آوانا همیا دیوانا بکار بجی بکه بس که که دنگ یا میوان من هیا دنگ نای بله افکاری ما حول بدن دنگ چه بکن جبر کن نرینا که گالتان گرینگه ام سر پیواژوی ور بگیرن جنابی وی پیواژوی بری داشی اکتیو بود نهاجی سیاست مداره که جنیزیک و روشه بگمان لباکور کردستانی دشوپینه اگر دنگ آماده ببازه و اگر ما جم ایوانی خواه که آلتان پرسیارا من اوا بود تدبیجی دولت دبیجه دگره چک داینی پیش را هر مافی کد دخوازی ام بدن لی پیواژوی بره دا هر دست بکی و تیگهین وکه هموالاتی بونا وکف زمان دایی که خسریا ریوبریا حریمی همو دهات نقاش کرنه
و جاره دو گوتر ایروین دا او یک تشتانان حتی نه دیار نبونه دولت آماده یا پشروان مافین بنگهینین کردان ناس بکن؟ او سوال جي جالك انسان جمر دبرسه دبيجي عجب دولة صميمية عجب دولات تشكي وبكي يا ناكي قردي تنامن يعني فكر رمانا من او سؤال حمو نت سؤالك زلالة çawa nezalale çünkü her du alici yani Ali Abdullah Öcalan jî devletçi بسدن جارم برکی گوتن او مدت کی شش ماه حف مهدا گوتن ما بازار نکری من تشکی söz ندایی yani eğer danedeci her du alici dibejin nexir ma tişki bazar nekiri ma söz ji nestandi söz ji menedai yani her du alici ulo dibejin rastı ne rastı em nizanin yani belki ji tişta bazar kirine bes em nizanin gotuna wan ji eve peki ev pevajo çiye yani madem ki söz nedane bazar nekirine ji bo çiye ulo dibêjin gelek em çek ji holê derxin rê demokratîk em ê vekin şûnda jî Kurd karin her tişt bixwazin her tişt bînin ziman wî çaxê em ê nîqaş bikin êku tiştê rast em ê bikin êku tişta nayê hesabê me em nakin yani gotina wan ev e ev gotin ev bazar rastı dürüstü ne dürüstü ev işi wan e yani wulo qisa kirine wisa qisa kirine ana jî gelek ev gawekî yekemîn ve bikin ki mesela PKK şunda karın ev tişta biştağılın çünkü qisa kirine wan axaftina wan bazarê wan wuloyî ev bazar rastı ne rastı çawa tişki imza nekirine çawa tişki tam zapt nekirine yani yek du dosye çar penç hemvalati çawayı işte ev zamanı zikmahi kısa kirine nekirine afu umumi kısa kirine nekirine ev zanın bes gotina van evi de başa dibêjin em mesöz da em çek deynin şunda jî em daxwaza xwe em bînin holê û şunda jî em bazarê xwe siyasetê xwe rê xwe ji wî şeklê de em bimeşînin de başa kek altan madem bazar hiç em bêjin bazar nehatiye kirin lê di çarçveya civaka dibêjin em jî nizanin belkî bazar jî kirine bezê ji ber nabêjin rast e ادی بیشم لچارچوا او هنگ ماف هبون کو گرگ وان روزانه بهاد داین یعنی او بیشن یاسایا انفاضی پاکت انفاضی هات دانین هات پسند کردن لدم نرازی بود چما گوتن والا گرتین سیاسی گرکته دابانا گرتین سیاسی ناده ناگره برخو هاویت نبود جوتمه پرسیارم من اوایه یعنی اوا یک جوان گاوانا بو که دست بکی بهات آویتنه چما نه هات آویتنه و چما بود جوتمه هاتا هیشتن لور اشتغالی شاشی هیه چاوا شاشی یعنی انا دم کاره او تشتا ببیجی بس عبدالله öcalan و دولت بازار خوده آخافتن خوده اکو امزانن اکو اجمر دبیجن بله yani اکو ام نزانن اجمر نگوتن ام نزانن بله اكو اجمر قوتن دبيجن حتى PKK جي قنديلي ترك ناك ولا ناك ام قاوكي ام ناوج بله دي باشا كاكا اري راستا اجبر بيها بحياة جوت مهي تاخير كرنه يعني اس تكرار دبيجن قوتنا وان معلوماتا ما اكو ام فيربون evi ama ev piş deriya çi bazar kirine
شي قصة كرني أم نزانن أو جي نابجن إكو دبيجن أفي إجبر بيها وي حياة بككاج قنديل ولا ناك درناك في أو جي دبيجن أم تشكي ناك ولو دبيجن باشه که گالتان هون وکه سیاست مداره کی وکه کسی که به ازمون به تایبتی دوان مجاران دا هون هیچ خطریه که لسر و پیواجوی دبینن جبر که هر دم مثلا هر دو آلی جی حیداریا پروواکاسیونان ددن پروواکاسیون پره yani her caran خیرخواست هنن خیر نخواست هنن بله yani beri 12 sal 13 sal jî wilo bû yani qism xwest ew pêvajo ve herî serî qism jî nexwest îro jî aynî yani îro jî qismekî însan yani ew jî pirin yani gelê me dixwazin ew pêvajo ve herî serî قسم جي يعني ناو دولة كوردا يانجي دولة چند دولة جدروة او جي نخوازن اجبر بيها بي جرك او قصة كرن او تيكلي ناوبرا عبد الله هوجلان والدولات بلز سرعات جرك بجيه بقري ميجي خوست ازوي برسياري بكم كي قالتان مادام او دري اري مادام مترسي سر هيا احتمالا پروفوکاسيونان هيا چما پیواجو ضعف گران پیش داده چه یعنی چه آستنگی هیا که او آستنگیانا زیده تر کی جان آلی و دیگره کی جان آلی که پیواجو هم گران ده چه هم جی مترسی سرچه ده به Şimdi ana gotuna devlet rast u nerast yani ez ev tiş nikaş nakim yani devlet ev siyaseti devlet politikayı devlet rasta nerasta ev tişki dineyi bes ahaftına van yani devlet ve Abdullah Öcalan ev seyemin car çaremin car ez dubare dikim ser vi tiştayı yani gava yekemin PKK jixwe fesh bike ilan bike ilan kir baş çek berdi bert u ji qandilî jî wala bike yani derkeve bazara yekemîn gava yekemîn evê ez dîsa dibêjim yani ew rast nerast çawa wilo qise kirine yani acep ew siyasetekî durust ew tişkî dinê ez bazara wan yani ittifaka wan eve ijber biha ve haya qandil wala nebi ew gerilla PKK ji qandilî dernakeve devlet dibêjî ez gawekî nak باشه که گالتان اخیر پرسیاره که از بکم برای و تو آلیه که ناودولتی دانستاندنا نابرا قندیل اوجلان و دولت ده هیا یا نام mutlaka heyi. Mutlaka heyi. Bes ez bele. Yani ez nizanım. Çava nizanım çünkü tişki nabejin. Yani ana milletvekili parlamenteri Dem Partiji nizanım, parlamenteri AK Partiji nizanım. Yani ne bes ez yani. Ev grubaki kim hındık çend şahs jali devlet ve jali PKK ve Dem ev zanın yani malumata wan heye bes ev jî zelalî qise nakin ijber biha ve ana ez jî nizanım ya ama tekilî heye mutlaka heye yani tekilî navbera qandil devlet istihbarat Dem Parti heye bes ez nizanım baş gelek spas kim ke galtan hûn gelmebûn spas bo brez altan siyasetmedar û parlamenteri berê yê HDP li gelmebû spas kim ke altan